Marama zarvo kina ngone lewa kinda bakitiko na mani wangale ngona MV mbongi keiko en video FM 92.2 FM kami danga ikas tunga weekenda en mbongi ni bing rabi en dendai me bakanta sibi kendaru na walu en tini karuna miniti ngono tendaru servo kay banti premium rama tesa spirit of Fiji ya mbongi binani kuwa ni sasar chikuma indare chiko bidana rundar bulangi tingo ka ena nomni sel kambra kina BTFM ena buku tinga ni kena tamata ki weekend nonda servo ena mbongi binaka ni kuwa bikem ni kena sarna beka ni rongoda domino mulaika ndono musea ena buku nonda live ena kai binaka ndendai ke bakam danga iko manduna ndaulang serre o nganreba tiko mona mai iyo mai tiko ena langa serre mai langa serre se mai tiko ena buku ni langa serre rongoda oiko na rao viko mona bita mai na nomu mes tak me piau nomu na ngandre mo mai tiko ena buku ni langa ser belum bina ka kalong ser na wanga kalong atar ben karabi bina pale bina siam mai ena ka bina kententai waka talang kina bikem ni kera sarana luvibiti ni ando pat tiko mai na buku non daru live ena ka bina ka ni kuwa waka talang kina bikem ni kera sarana ngune angon tongkori kula ni orang nunggu tokan ni rau sen dongune angona rau sen dongune angona ia maro bakale ni rau sikutu mai si ni kuwa ena kena mai talo taki weekenda na nonda servo ke bonti premium ramo taste spirit of Fiji ya bi kemni ke sarbe kan ni ndo batabul mai ena ya kabi mbongi binaka ndai roma na kamata kamango ndum like ndum share ena buku ndaru servo ena ya kabi mbongi binaka ni kuwa nduru mulai kan nduru musea ena kabi binaka ndai bulo binaka be seriani ndo masi just wanka ndo bulo binaka rongo Okay, Bounty Premium Rum, taste the spirit of Fiji. Ini sambil turang merama terbu kina ngone leo bikem ni kele sarna ngone ni siama chikomai ena buku ndaru servo kay Bounty Premium Ramo taste spirit of Fiji en lomino ngale ngona MV mbongi keiko iya runde toka ni tangoka en mbongi bina kedendai ya bikem ni kedana siama tengoma na BTFM Facebook live tingoka nduna ngone lewa kilele enonza pono boloma ni COVID en butor rebi marutaki bakatalanki nda maro bakale buni tikutal ngango kenduna dorbo kilele bu mai en ponua o kiribasa en buturani nda ulanga serre kena beba marutaki iya mai tiko bolingo kanon tapanua en buku tinga ni langa serre kena beba marutaki abe kemni kela sarra kani ni sema chiko mai en kabi binaka ndai ya ketabambul terbi kemni kela sarra mbula binaka be Maria Tumai ndong bulo binaka mindele buna famo tumpuna kati langi tala falama sema chengo ka ipang American Samoa kata kina be royal mbuna nandola ndong bulo binaka virseta raingeru mai etutaki Cook Island ndong bulo binaka ena ya kabi binaka ndai bakata kina bambul terbi kem dona sem tomengo remenda builebu bulo binaka be sedon dua bakata kina be nai bitapole afa ke ima bina bale kan tinta kina video film tokani ena kabi binaka de merani belena ndong bulo binaka gonga etabia uni iya tosan ngolep saron tobital noa ena kabi kume bakani hadan daru sertiko na dan ser ena babuna kedenda ina mandua be kemni kedana bekani sambau totok bako tine kena rongodi mai ena bulon Desember iya ausolim dan ngauna be merama ipa Helen menanggai pamatal tatu koya na bika ena mbongi binaka ndendai iya mbolo binaka ipa ranni o pamatal takana panu ta butu mekina pamatal takana binaka na thamu na panu ta butu mekina kena namne mbak nimbula yo nimbula binaka na yadhango ipa Helen tike orota ona leo ni rambi sandina susungai suba yo suba sandina susungai suba yang baki rosanga buluka 5 ambaki rosanga buluka 5 Isabina boleh besar Helen to you my brother, can you just kindly introduce yourself to all the viewers watching in BTFM Facebook page? Boleh bentar everyone. My name is Tak. You can call me Taki Boy on stage. Taki Boy, yeah. Yeah. I'm from Kiribati, from my mother's side. Sandina. And from Father side? Fiji. Sandina. And Rambi too. Sandina. And how old are you? I'm 18 now.
18 plus. Sandina. Bikin kita lebih kan iseng kayak begitu kawalo. Darbo tumbule butoka. Darbo sarmai kirbasa. Ngande belum koron tabanu. Ipa, tamu tabal kala kamantanga se ndram ko isota bakata babati kitaki. Right. Iyo. Kira nga iso taka na pula sauce. Full sauti. Iyo. Kaya mamba laki na mbuli na seri, odi manda bi kemun raw bolati kono na mraw seri. Kira nga ba pita na taka, kira nga Biasa ita kana iwasa taka. Sandina. Singano na siya bola kaya kira ko gitu kuna biya me au translate ta babiti. Sandina. Sange au sange bitangan ngo pos babiti pa me kla me simple Iya simple. Just as simple since au sing klasar na pos babiti. Sandina. Iyo. Mengairani yang mbuli kina no mun raw seri. Seria amandua. Sandina, iya oke yang nanguna thamanta o biko ipa, nanguna thamanta o tiki bulanga serkina. Na ngono tiga bukina si primary kina. Primary school. Iya, si primary au sange tiga buna laser. Sandina, kembali ke primary school sa tiki bundolanga ser bulu mai korni buli. Iya, kan ni gospel kala kona laser di devotion yan to dapat mata kelilai. Sandina. Iya, Toso. Tiga bu sarika. kena berembal no mundo langa ser tunga ni dibo sini ambau tundu na yalo be ko ni nanduna ngauna nom tatana Iya, ndu. iya. Do tu sarabia una baka soba. Sandina. Kembal do tatana tatu tundu ngauna mo na langa ser na ponu rambile biseda. Iya, konggor sara. Sandina. Okay. Na adaba saramanta abuna. Adaba saramanta nduna ka endo ubuna saranga mo do ngandreba kina langa ser. Abuna. You like something what is inspired you to like to sing? People like when they all orto baka me ronga chungan do mo ke bonto la serbango irin to kon. Hey, como la serika baka me. Aku mulai katoni. Oi. Sandir kena malam malam tu sarana mo bubale ura no mo friends ura no mo tokani. Tokani yo. Era pusta ki como Iya, mo join. Sandina mo join ta kana langa serre. Iya. Okay, so daba sonan renre. Sonan renre tu ena buku no mo langa serre se no mo dombuli serre beka. Daba sonan renre ko ko duru mamai. Soberango baka irme, you know. Erando talita ka so sianga. Sandina. Ko sianga baka kinto me feel down tunga. Iya. Iya, kena malam batani na serke de ipa, baka me serke de talita kita doko, iya ti kon da taste ni langa serre. Iya, kon na orndo bosse ba, enga indo puste kina da kita seda ba. Konggor sara. Isa, okay. Ndarotok man tabi nondaru burongo mai kilbasa. So, brother Taki, when did you start singing? Oh, yeah. I started singing at the age of 15, yeah? When you was 15 years old? Yeah, 15 years old. Sandina. At 14, I And started producing. doing So you can play the guitar, you can play No, the I don't know how to play that Oi. instrument. I just play the, piano. yeah, no, I just program in the, Oh, like the DJ thing, eh? yeah, no, the Producer. producer. Like Oh. producing Yeah. beats and Okay, Yeah. sombo. So what inspires you to do all of those things, to sing and playing music and all? trawa kawan. People talk. Oh, because people listening to you. Yeah. Oh, you very good, my friend. You Yeah. can Sandina. So what are some challenging challenges you faced while you working on your songs, music? I know when first started, First started. they hate my voice. I was like a child, eh? Yeah. So everybody, like when we start something, Yeah. everybody will talk, eh? Yeah, we talk, yeah. But it's a good thing. Yeah, yeah. You learn from it and you have to take Yeah. it to another level, eh? Whenever I keep going, yeah. Keep pushing you. And- Okay, yeah. Yeah, keep pushing myself. We got a Fijian side too. His grandma is Fijian. Oi, so your grandma is What's your Fijian? grandma's? Lau. Wato, eh? Oh, so the blood from Bato is with you, bro. Okay, so we jump into the that song, the Mandua, eh? The Mandua, ne talo ni sere Mandua. Ove bike mun ra rombito mata kengana.
So what is the meaning behind the song, Mandua? Meaning behind the song Hmm. is about that yeah Two teenage two couples yeah couples. teenage yeah. Baka mau raw kala vi mandua ta gitu ya, baka raw side ta gitu nga. Okay, baka may nungguray man tungo ya, baka nungguray. Baka nga ni grog. Warna grog. In a grog session, and there's some boys over there, and some girls. Baka And mero. we mandua like, okay? Assuming to each other and sad. Baka ko may sa sing raw chiko yo sa Rosali to like sa Rosali. You know that song in Kiribati like that vision. Yeah. Baka leo baka menda mandua chiko. Yo tangani sali reti ko ya. Dito ko ya. Reti yo kunilai bi yo baka Iya. me. Already ikorosi ko mandua tiko. Kuni mandua Sandina. Kuni mandua. Mo ko ni mandua. Yo mo ko ngani mandua. Sandina. Iro sering ko baka me tukuna sa ber tama to ko rinto mandua chiko mer sa saru tama tana mandua Tama-tana mandua. Ko sa ngano ni. Viritak na musiwa. Nendo nang kay katsi na musiwa kay bago na viritak. Siya tama ipa, wala mataki. Okay, ya na serengo ka na manduan on rawia dedicate sa ram David na bog binani ko. Anda ko kan dedicate na ina ko ina. Oh, you know this no Dedicate. You can dedicate a song. yeah. Yeah. To the people of Kiribati. Yeah, the people of Kiribati Yeah. when they came here. Oh yeah, we want to In- dedicate this song to Yeah. the Kiribati people and even Fiji too. Fiji too. So the family back at home, your And friends, Sakwara. Sakwara City. And Narere Low Place. Yeah. Yeah. Sandina. So, dapat sa nomor itu betul ka ipa, dapat nomor itu betul ka na bukuni nomor sasangan lang sir. Me kero sanga chiko me kero daga chiko rosanga bulna serre me sa Sandina. kero daga besar ni rotu ai Australian, New Zealand di tubal baya. Sandina. Okay, kaya bukas naman ni kira-kira ni na VTFM. Doon nga una kimro ni ngoleman rom may sona song ko lelebu ni VTFM ran ron ngoleman rom lang sir. Iyo. Sandina. Boleh besar ipa berin tau tapang bongin kuwa ran ni doon na po sa ni bibi barita ka berin ni panua. Bakal nga kata kira Iya, nga na doon nga sir. No, to be Sandina, okay. Ya toro kila mara madaro kini ngonelewa ni talon sere mandua mai be ipa Helen kay Taki Boy. Darmo man ta en bongi bina kani kuha. Ya bina kami kami kita serap sama cuma na video FM Facebook live dan rongotan live betul ngani talon sere ngoka. Mandua. Sinau kai
you so tight. I know you take a ninga I'm say. Di rong ko sinay, nasuwang ko no lie. Letang no anak ko si Kwawa. Auray di iko rosi, umanduatiko, iko manduatiko. Yeah yeah yeah. Auray tanalo mamu, lako may nugatiko, kuni mandua rosi. Ya bina bala turki namara madarbo kina ngone lengo abi kibni kel sar sigma hinda mai sarra fatoke na italo ni serre mandua mai be taki boy ke ipa Helen enam bongi binaka indenda iya ipa dhara mando koroni kaya be rana klason na boys lalai sona girls lalai eran santo bia langa sertiko eran gaindo dhabirtiko na seria manduatiko Iya, na serre ava me balat masa. Ono go mesa ko na mandua iya Sabi lang sir Bango, and lang sir like for you guys to keep on singing, don't give up. Vitalia ka Vitalia na tapos so chair to kunchube ko anda takap tunga. Keep going. Kenda nangyayado na Como ni sugay muri iyo, kuatan na ba sugay muri. Sandina. Ya be kemni ka trabe ka ni siam chiko mai ene ka du kam rabi ba bin nakataka. Isa, vi nakngabi orton ito fans, ke ito family and friends, and especially to our manager Ray Pentes. Isa, seko nga ya Iyo. Isa binabalib sa Taki. Naka. Thank you so much Taki binabalib sa Ipa na ya tumay ena nomuni sel kamrengo kana bide fem ya tu na kere malmalumu ena buku nga nandaru servo ke bonte premium ramate sa spirit of Fiji. Bide fem sa bakano binak tu ni bikem raw ena buku nomor sanga baka ndaw lang ser bikem ni kedan sa ko may roda dunu mo like dunu mo share en nandaru servo ke bonte premium ramate sa spirit of Fiji ena bogi binak de de anu to kan dulu bingravi sam turang tani